Dobro, da se vi njoj namestite, iskoristit ću da se pozdravimo, hvala što za u našem pozivu. Povod našeg susreta je utakmica 16. kola BiH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. U nedjelju od 13 sati na Grbavici željezničar Borac, starih rivala. Kao što ste mogli vidjeti poziv koji smo vam dostavili, danas sa nama prvi pomoćnik stručnog štaba, Skač i naš timac Olin Đomić. Evo ja ću za početak riječ dati našem pomoćnom treneru. Kako teku pripreme za samu utakmicu i kakve su očekivanja? Pa gledajte, imali smo ovu pauzu 15 dana, nadam se da smo se psihološki oporavili poslije utakmice sa Slavijom. Imamo par problema što se tiče povrijeđenih igrača, to je Damir Sadković koji je sa priprema ove mlade reprezentacije došao povrijeđen i Jasmin Bogdanović koji se još uvijek nije oporavio od povrede u Prijedoru. Svi ostali igrači su spremni. Vidjet ćemo, mi radimo maksimalno, trudimo se. Nadamo se da će nas i rezultat krenuti. Borac, mlada ekipa, zanimljiva, isto tako u nezgodnom položaju, sam klub njihov je isto u nezgodnom položaju, u nekoj dubiozi, ali nas to jednostavno ne treba da interesuje. Mi ćemo dati sve od sebe da osvojimo 3 boda, sutra je utakmica za nas, malte ne biti ili ne biti, u stvari Prekustra, izvinjavam se, Prekustra. To je nama posljednji voz da uhvatimo priključak gore sa gornjim dijelom tabeli. Šta će biti, vidjet ćemo, mi se nadamo pozitivnom ishodu. Hvala i izvolite sa pitanjem. Admir. Borac slično igra kao željezničar ove sezone. Toplo hladno. Da, dosta oscilacija, to su posljednici jer su mlada ekipa. U utakmicama, uslovno rečeno protiv jače ekipa, bolje su igrali nego protiv slabijih. Kada ih se napadne, mnogo bolje igraju, iskoristiši svoju dobru tranziciju. Željezničar s druge strane, ono što je i Borac, dakle protiv ekipa koji se brane dosta teže dolaze do šansi što smo vidjeli protiv Slavije, mada je bilo prilika da posljedna pogodka, dakle kako se suprotstavili Borcu, jer evidentan je problem da željezničar ima problema sa ekipama koji se brane. Pa gledajte, to jest što ste vi rekli, da imamo taj problem, jednostavno ekipe koje nam se zatvore. Ta utakmica Prekustra mislim da će biti slična kao u ove prijetodne utakmice tu na Grbavici sa Slavijom, sa Čelkom. Sa Čelkom prvo polovrijeme isto imali smo dosta problema, dok u drugom na vrijeme smo dali taj prvi gol, onda je sve bilo lakše. Borac, oni igraju, nego mi stalno gledamo neke te protivnike utakmice njihove, gledali smo par utakmica, oni jednostavno stanu svi za lopte, malte ne u 16 svi brani se, bit će teško, ali vidjet ćemo, probat ćemo kroz kvalitetan posjed lopte da stvaramo prilike i kad bi mogli na samom otvaranju utakmice da zabijemo taj jedan gol, bilo bi nam puno lakše. Nadamo se da će to biti okej. Još neki pitanja? Imamo potrebne mikrofone, malo. Samo malo. Sekundi. Šta ja da kažem sad posle ovog karma prije sve rekao? Druga ekipa. A? Druga ekipa. Danas nama je Ogin Đelić. Ogin, evo, ti si svojevremeno igrao za Borac, znači imaš dosta utakmica i želje Borca, mislim, kako su to očekivanja od nedjelje utakmice i može li željeti pobiti? Pa naravno da može, ja mogu da kažem da nas sutra očekuje jedna veoma teška utakmica, odnosno Prekustra, protiv ekipe Borca. Borac je dosta kvalitetna ekipa i stanje na tabeli trenutno ne govori kao i za nas. Tako da mislim da mi možemo doći do pozitivnog rezultata i igramo kući pred našom publikom, tako da moramo dati sve od sebe da dođemo do pozitivnog rezultata. Izvolite sa pitanjem. Admir. Evo, Mirza padne. Može, ovo će spomenuti u publiku koji je ruku na srce radi utakmica gotovo da nema koliko je to psihološki pritisak na igrače i činjenica da je ova utakmica od navodnim znacima biti veliki za želju. Pa jeste, upravo ste, nama igračima naravno dosta lakše kad imamo, što se kaže,
tog 12. igrača u zadnje vrijeme nisu u tolikom broju kao ranije bili. Da li su to rezultati? Vjerovatno da jesu, tako da ja ih pozivam ovom prilikom da sutra dođu da nam pomognu, odnosno prekosutra, pardon, da nam pomognu da dođemo do pozitivnog rezultata, jer nama je sad zaista bitna njihova podrška, tako da ih pozivamo u nedelju da dođu da nam pomognu. Admir? Spominjeno je nekako od početka Premier ligaške sezone, spominje se taj pristup od vas igrača, to se posebno na stariji odnosi, odnosno sličan scenarij u ovoj utakmici protiv Slavije, prvo poluvreme ekipa odigrala odšajno. Šta je glavni uzrok tome da sporije ulazite u utakmicu, da nekako tek u drugom poluvremenu nakon pauze da razgovora sa trenerom uspijevate da uđete nešto bolje u utakmicu nego od samog početka? Pa jeste, protiv Slavije očigledno bio problem to prvo poluvreme, kao i protiv Čelika, mogu tako da kažem. Da li je to razlog što ne postignemo na vrijeme pogodak, pa uđe neka nervoza među igrače, to je već na to pitanje ne mogu baš se kaže da odgovorim, jer ne znam kako bi definisao tu koji je problem, što se kaže da je pogodak ili šta je već u pitanju, ne znam stvarno, ali očigledno da imamo problem. Još nekih pitanja? Može, naravno. Nedavno, nešto više mjeseca, vam je i psiholog u klubu, da li su razgovarali igrači, i vi stručni štab, da li ste svirali da pokuša na taj način prevazići probleme koje ekipa? Gledajte, psiholog je mjesec dana tu, on je već tu dok je šef bio Vodović, znači to je već skoro 4 mjeseca. Stalno smo sa njim i sa stručnim štabom je imao ove, kako se kaže, neke te sesije, seanse sa igračima pojedinačno. Ne znam, to ćete morati njega pitati, njegovo objektivno ili subjektivno mišljenje, šta on o svemu ovo misli, ali jednostavno neobjašnjivo je, nepojmljivo da odigramo vrhunsku utakmicu protiv Sarajeva, odigramo 85 minuta vrhunski protiv Zrinskog, onda sljedeću utakmicu patnja, odemo u Prijedor gdje smo se svi nadali hladno da ćemo to proći, ali jednostavno čak i psiholog ne može da objasni šta se sa nama dešava. Ali se radi na to. Eventualno još jedno pitanje, ako ne, znači, svima zahvaliti što ste došli, ekipa će sad trenirati, ako neko ima potrebu da 15 prvih minuta podacanje, imanje priče moguće. U svakom slučaju, hvala još jednom i vidimo se u nedjelju u 13 sati.